Penumpang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. The passengers according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan tarik talinya, melepaskannya angkat tumpukan besi. Your seat belt is fastened like this and tightened like this to tighten both the strap. To unfasten the seat belt, lift the buckle. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of cabin pressure, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward you and place it over your nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and breathe normally. The oxygen bag not fully inflated is normal. If you are traveling with children, put your oxygen mask first and help the children. Pesawat Boeing 737-900ER dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900ER is equipped with 10 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, and 4 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation. Mati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your attention and we wish you a very pleasant flight. Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is still, and your window shade is up. Thank you. Penumpang terhormat, perlu kami informasikan bahwa sistem pendingin udara di dalam kabin pesawat akan bekerja secara maksimal setelah pesawat ini lepas landas. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih.
Station.
dengan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Bagi penumpang transit yang akan melanjutkan penerbangan, Anda diminta untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda. Terima kasih.